hari n'undi muhungu uri hirya nawe muri Yohana nabo bantu babivuga kandi bari bahuje ikibazo bari bahuje n'ikindi turavuga ku imbumi zibiri iyi ni imwe mu mwanya utari muremure. Haleluya. Kandi ijambo turi buvugane ni ijambo rivuga ngo urashaka umukene ufite n'uko ugomba urashaka guhumuka cyangwa kubishaka. Reka tubanze dusome kugira ngo hamwe n'ihari abamaze kuhasoma Yohana igice cy'Icyenda, ubutumwa bwiza bwa Yohana umurongo wa 40 niwo turi busome. Nabonye mutahamwinjira cyane uturirimbo nitwo mwaza musaka kombe uraho. Perezida Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise izo baramubaza bati ibice ni 9 umurongo wa 40. Reka duhere ku wa 30 ngo mupagarike gasubira hano. Amen. Haravuze ngo Yesu aravuga ati nazanywe mu isi no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Amakuru agenza Yesu kugira ngo aze mu isi, mu mpamvu zamuzanye, mucatumye Yesu aza mu isi, mucatumye ahagera ngo n'urugenzi yararo. Amen. No kugira ngo impumyi zihumu, hanyuma ngo n'abari impumyi nabo babone. Mu rugendo rwa Yesu ava mu ijuru aza mu isi ngo yaraje ico nacyo kimuzanye. Hanyuma ndagira ngo nkubaze uyu munsi, ese uri mu bahuma kuko Yesu yageze hano cyangwa uri mu bahumuka? Ni wowe ubizi. Abafarisayo ngo bagira ikibazo, ukomeje gusoma hepfo baramubaza ngo none Bwana asifiwe. Haleluya. Ushatse kuvuga ko natwe turi impumyi? Arababwira ngo iyo muza kuba mwari zari kuba byoroshye kuko mwahumuka, ariko ikibazo nuko muzi ko mubona kubera ko nahageze muraho. Impumyi Bwana asifiwe. Iyi ni imwe iriya ni yindi. Uyu muhungu ngo yari yaravutse ari impumyi. Yesu ngo baramubaza ati se uyu wahumye zavuye niwe cyangwa n'abavyeyi bakoze ibyaha? Yesu arababwira ngo guhuma kwe ntaho bihuriye n'izo murimo mutekereza. Amen. Ahubwo yahumishijwe no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri we. Hanyuma impumyi igira ibibazo byinshi. Ndavuga bibiri. Nimara mvuga intambwe tugomba gutera kugira ngo duhumuke ari zuriya muhungu wa Timayo yateye, ageraho Yesu amubaza ngo ese urashaka guhumuka? Ageraho avuga ngo ubukene mfite n'ubwo gushaka guhumuka. Hari amabariyeri, hari intambwe, hari aho yari yageze biranga bidashoboka. Impumyi ibibazo bibiri bimwe igira biza gutuma umenya ko uhumye cyangwa ubona. Amen. Haleluya. Ikibazo kimwe impumyi zigira ukutibona ibiyiriho. Arashobora kuba afite agatashe, arashobora kuba afite akantu kanduye, arashobora kuba yambaye umwenda wanduye, hanyuma bigategerezwa ko abandi aribo baza kumubwira ngo aha hantu hari agaca. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo kigira kabiri impumyi zigira mu buryo rero bw'umwuka. Amen. Mu buryo bw'ikanisa. Nukuvuga ngo iyo urinda ko baza kukubwira ngo ufite icyaha, kugira ngo wihane utegereza ko babanza kukwereka ugurahuye. Ariko uyu munsi Yesu ari buke hano, ni wifuza guhumuka, nubishaka, niba uri butere intambwe zigeza uhumuka, uyu munsi urashobora kubona. Amen. Haleluya. Ikibazo cya kabiri impumyi igira, irashobora kujanwa itashaka cyangwa itazi. Habaho yarakunze cyangwa adakunze, uwo mujana bakamugeza ahantu bakamwicaza ahantu akicara hatazi. Abantu benshi bagendera mu bigari batazi iyo baja, ahari bakisanga muzo batashakaga kuba barimo. Izo ni impumyi. Ariko Yesu yaraje ngo abo bagire gute? Babone. Haleluya. Haleluya. Amen. Amina. Uyu muhungu yatahuye ubukene afite aravuga ngo ndashaka kubona. Haleluya. Intambwe ya mbere rero ndekerayo ku makuru y'impumyi mugume mwongere hayandi namwe muzi uko umwanya ni kumeze. Rero ikibazo cya mbere cyatumye intambwe ya mbere yateye, hari intambwe ugomba gutera. Nimba wamaze kwikarishe umenya aho uri, urashobora kubuzi kuza ubona nyamara uhuye
kuko hari izo ukora, hari izo ukorerwa, hari izo ubwirwa utazi, hari izo usanga ufite wowe utari ubizi. Abantu benshi igihe kimwe nigeze kubona igihe kimwe Uvira wanasifira. Amen. Noneho twari dufite timu, iyo timu yari isa nkaho yari ifite ubutunzi bwinshi cyane. Noneho abantu ariko tukabana, abo bagabo twabanaga bakundaga gusa n'abantu bavugira ibintu byose aho ngaho. Noneho twahura n'abantu mu muhanda, niba ari wambaye nyine ukuntu tutameze neza kuri twe ariko kuri wari neza. Noneho bamwe bagasigara bitinya akamatangira kubaza ngo sikuyi nayo ni ngufi wenyine bataramubaza biriya byose bivana n'iki? N'ubuhumyi utuma utamenya ihuza ishobora kukwenera. N'ubuhawe ubona nyine abandi bakariba bakubonera bakakubwira ngo nyamara ukonesha. Ariko rero uyu munsi Yesu ari buke aho uri. Amen. Amen. Hari ibyo usabwa gukora kugira ngo umuke nawe uzoze umenya ikibi n'icyiza. Ntiwokimenya ugihumye. Igituma utamenya gutandukanya abantu benshi. Amen. Amen. Hari ibintu byinshi bigenda binanira abantu mu Bukristo biterwa no kutabona. Hari umuntu wigeze atubwira ngo umuntu utaramenya gutandukanya amafaranga ye n'ay'Imana umenye uko yatandukanye. Burya hari ubundi mpumyi, hari zizazibona kure, hari zizazibona hafi, zifite nyine uburyo bwinshi. Ariko ndakubwira intambwe dushobora gutera kugira ngo tugere aho duhumuka. Intambwe ya mbere Baritimayo yari afite. Amen. Amen. Uyu muhungu intambwe ya mbere yateye kugira ngo agere ku rwego ahumuka, yamenye amakuru ya Yesu. Haleluya. Amen. Yamenye amakuru ya Yesu. Ayo makuru ntahandi twayakura, batubwije ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya harimo amakuru yose yuzuye. Yamenye amakuru, aravuga ngo Yesu ari buke hariya. Uyu muhungu ngo amenye amakuru, aravuga ngo ubwo Yesu ari buhashye noneho. Haleluya. Amen. Yesu ari mu guca uri tubimenye kubera kuko nta makuru yihuse. Ejo bundi twavuganye nabo twari kumwe mu masengesho, ndabwira ngo abantu hari abaririmbyi babiri baririmbye indirimbo nziza ariko zisa n'izitandukanye kandi zombi ari sawa. Umwe yararirimbye aravuga ngo uko Yesu bamuvuze naje niko namusanze. Uwo bari bamubwiye amakuru nyayo, ariko undi waravuga ngo nasanze urengeye uko bavuze. Sizi bombi wamenye kuririmba Mungu nguo urengeye. Roza Muhanda aravuga ngo nimeonja utamu wa Yesu. Abafite amakuru ahagije kuri Yesu, ibibazo zose ushobora kuba ufite uyu munsi, gendera kumenya amakuru kuri Yesu, muzayasanga. Hari abamumenye nabi Yesu, ngo abantu benshi bamukurikiye kugira ngo barye bahage. Abo bari bafite amakuru kuri Yesu yuko azatanga imigati abantu bakarya, wasanga nawe ariyo makuru ufite. Ayo aracyari make kukumenya Yesu. Paulo yaranditse aravuga ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga ze. Umuzi gute? Yesu wamumenye ute? Ni Yesu utanga amahoro. Ayo makuru aracyari make cyane. Amen. Amen. Yesu kutwishyurira amazu, ayo makuru ni make kuri we. Igituma ugihumye nuko amakuru ufite kuri Yesu ari makeya. Numvise bamuvuga, yavuze ngo yumvise inkuru za Yesu. Amen. Ufite amakuru angana gute kuri Yesu? Umwe Yohana ngo atuma abigishwa mu byo kumaza ngo se niwe cyangwa dutegereze. Yababwiye aterabwiye ngo uko zirahumuka, bimuga ko biragenda ariko birage ko biravuga. Uwo ni we Yesu. Ayo makuru uyamuziho, uyazi nk'amakuru gusa, ariko ndagira ngo uyu munsi uzemeze umutima uvuge ngo uwo Yesu. Haleluya. Amen. Nugira amakuru ahagije kuri we, nugira amakuru ahagije. Abantu benshi bamuzi hagati, baza kantu gato, ariko n'ubundi tuzamumenya tumugeze. Hari umuvuga utondera uko kumva aravuga ako niko nsa n'uvuzeho cyane, izindi ntambwe ndazitambuka. Amen. Kubera ko abantu benshi bafite amakuru make kuri Yesu, nta makuru ahagije bafite kuri we. Igituma ibibazo byishe abantu cyane bakaminirizwa nazo bikabitsa cyane, ni ukuba batazi amakuru nyayo.
Bartimayo yaravuze ngo numvise ko Yesu ari gukira. Ubwo menye ko Yesu ari gukira, Yesu ari mu guca uri buri gihe kandi ugasigara uri kubera ko utazi uwatambutse. Amen. Amen. Intambwe ya kabiri uyu muhungu yateye niyo gutaka. Yego. Yaratatse aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi Mbabarira. Iyo haleluya ko mutayisha. Amen. Amen. Aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi. Yamuvuze mu izina yarazi. Yesu yarumvise aravuga ngo uyu muntu arazi. Anturutse. Yaturutse ngo kuri Dawidi. Aramanuka Yesu mwana wa Dawidi. Aravuga ngo irijwi rimpamagaye riranzi neza. Bantu bari mu guhamagara Yesu akumva ko barapapasa. Musaza umwe uko baruboneka ngo yaravuze ngo wa wundi hajya ninde. Abanyakamembe ndi mumuri. Wari uhagarikiye ngo yibagirwa Yesu. Yazabwiriza Yari kwabwiriza kuri radio. Yazabwiriza. Kuri radio. Wa wundi Wese wa wundi hajya ninde. sana nani mashi. Nani ntuze. Nani. Bartimayo ngo yaravuze ngo Yesu mwana wa Dawidi. Yesu arahagarara ngo Revera yigeze kubitubwiriza aratubwira ngo Yesu ashobora guhagarara. Yari yumvise ijwi ryamumenye neza. Amen. Yumvise ko uyu muntu uhamagara afite amakuru ahagije kuri aranze. Uri mu guhamagara Yesu mu rusaku rwinshi ugataka, ariko ugataka uhamagara izina utaramenya neza. Yesu yategera akavuga ngo uyu muntu uko arampamagara ariko ntanze. Sunzu yigeze kuvuga aravuga ngo abantu benshi ngo iyo tuvuze ngo Yesu mwana w'Imana, iyo duhamagaye ngo ibyo ngo hari abamarayika sinzi umubare yavuze ngo uzumanuka. Noneho ngo yamanuka ngo abamarayika barago ngo bamanuka rimwe ngo bagasanga ngo ni icyayi ku itasi kimenetse, ngo ni itasi itamenetse, ngo icyayi cyameneka uteretse itasi kimenetse ngo Yesu, ngo abamarayika bakabaje kureba icyabaye mu isi. Kuko ngo iryo zina rivuzwe baza bamanuka ngo bagasanga ni icyayi ndetse wari utarandaruka isukari gato. Amajwi ahamagara Yesu ugomba kuba ufite amakuru ahagije kuri we, ukamenya uwo uhamagaye. Bigeze baganira na Pilato aramubaza ngo ese umwami w'Abayuda, aramubwira ngo wakamenya. Nta makuru bari bafite. Amen. Ukumenya amakuru kuri Yesu, wamara kumenya ugataka mu ijwi ryiza rikora ku Mana. Imana igategera mu majwi menshi ikavuga ngo hari umuntu utatu. Iya gatatu, intambwe ya gatatu. Amen. Umenye nisingaye tuvuga. Turavuga na kazinga. Turageza kazingahe mu mushobora hano muri amahoro. Tugeze gutaka ugahamagara Yesu mu izina rye. Yesu mwana wa Dawidi. Aravuga ati uyu muntu umenye guhera kuri Dawidi aranze. Inkomoko yaje arayizi. Yesu ngo arahagarara. Ahagaze. Hanyuma intambwe ya gatatu niyo kutita ku majwi agusubiza inyuma, nukumaramaza. Ngo atatse abantu baravuze ngo uyu ninde, reka gusakuza abantu. Kuradusakuza. Ceceka ibofu nyamanza. Umva abafite amakuru ahagije kuri Yesu. Haleluya. Amen. Hanyuma bakamuhamagara mu izina. Iyo hagize amajwi abapfoza, iyo hagize amajwi abacecekesha, iyo hagize ibibazo bibitanga imbere kubabuza kugeraho Yesu ari. Haleluya. Amen. Baza bakomeza. Muri nza aravuga ngo wewe songa mbele tu. Mema yako. Iyo duhuye n'ibibazo byinshi, hari ibibazo bigezaho abantu bimwe bagashidikanya ko bakiri mu rugendo ruja ku Mana. Haba harimo amajwi. Mukristo ngo yageze ahantu hari amajwi amubwira ngo tukimana. Amen. Ngo ndetse aruhasa nushidikanje ko yaba yayita. Hari ibikombe abantu bari mu kugeramo bakibagirwa, hakabaho amajwi abacogoza ababwira ngo ariko se ndakiringiye Imana, ndacyayiringiye hiki. Kubera ko nta makuru ahagije nico kiza gituma abantu baje gusenga rimwe bakavuga ngo ariko Imana iracyanyumva yasengesho abantu. Imana iracyanyumva nanjye yonyumva. Abo nta makuru ahagije bafite kuri Yesu. Amen. Noneho iyo ugeza ukamaramaza ya majwi yose wayirengagije,
ya majwi yose utahawe uyategera. Amen. Hari ikindi tambwe ya kane. Amen. Hari amajwi menshi ahasakuza, hari bariyeri ugomba gucaho ugatambuka ayo majwi. Nimba ari yayandi baza bavuga ngo urusaku ngo rw'ibikeri rutazara ubuzinka gushoka. Timurarwumva. Yego. Ni nkarwo. Donc ufite icyo aharanira. Amen. Tambwe ya kane ni ukuba ufite intego yawe gukizwa ni nyabaki, intego yawe kuza mu materaniro ni nyabaki. Abadafite amakuru ahagije kuri Yesu bazanye intego zitari zo, intego bafite mu gakiza, intego bafite mu itorero, intego bazana bavuye imuhira baje guterana. Amen. Intego zahagurukije abantu ziratandukanye. Ibi zose muri mu kubona abantu bahaguruka mu rugendo, abantu bahagurukanye intego zitari zo. Intego imwe yo gukizwa, intego imwe yo kwinjira mu gakiza ni ukuja mu ijuru. Dufite objectif, dufite aho tureba. Mukristo ngo ageze mu isoko y'imburamumaro ngo yasanzemo ibintu byinshi byari zaremwe, ariko ngo akomeza gutumbira urutunda rwawe. Nubwo amajwi ari menshi atuza, komeza utumbire. Iyo ufite intego nta cyagusubiza. Amen. Jambo rya gatanu komeza yambwiye hariya ngo natandatu. Amen. Yabitoba. Irya gatanu rero Bwana sifiwe. Hari umwenda ugomba kwambura kugira ngo ugere aho Yesu ari. Yesu ngo yaravuze ni mumurekaze, amugeze imbere yabajije gukura mu mwenda yari yambaye, abona kwegera aho Yesu ari. Amen. Hari imyenda abantu bacambaye, hari amahuzu, hari amakoti abantu bacambaye atotuma bagera aho Yesu ari ngo bahumuke. Nubwo urugendo barugenze rurerure, ariko kubera imyenda bacambaye bo kwegera aho Yesu. Imyenda ivuga iki? Ni imirimo ya kamere. Hari imirimo myinshi abantu bagikora itotuma bahumuka, itotuma babona. Baracyari impumyi kubera imirimo bakora. Yageze aho ngaho amaze gutera ziriya ntambwe zose, icyo yakoze ngo yakuye mu mwenda. Hari imirimo ugomba gusiga kugira ngo ugere aho Yesu ari. Kandi iyo ugeze aho Yesu ari, hari icanye umusabwa cya gatandatu ni ugusaba. Tambwe ya gatandatu. Amen. Haleluya. Impumyi yamenye gusaba icy'ingenzi. Iyo ugeze imbere y'Imana, iyo wahawe iyo opportunity yo gusaba, umuntu azasaba ibitekerezo bye bitungana. Usaba mu rwego rw'imyaka ugezeho. Uyu muhungu iyo amenye icy'ingenzi agomba gusaba, aravuga ngo ndashaka. Iyo ugeze imbere y'Imana udusaba, iyo wagiriwe amahirwe yo gutera izo ntambwe ukagera aho Yesu ari, ni kuzusaba. Yesu yaraje kugira ngo impumyi zihumuke kandi n'abahumye. Uyu munsi Yesu ari buce aho, uyu munsi Yesu ari buce hano. Urashaka guhumuka ukurikije uko ziba zimeze, ukurikije intambwe uhura nazo ucamo. Tera izi ntambwe nugera aho Yesu ari, uzahabwa uburenganzira bwo gusaba. Imana ibahe umugisha. Amen.